Iza Nikole neka bude spreman Borislav Dragojlović. Sljedeći je skok. Nikola 11.72. Sljedeći Borislav Dragojlović. Sašu, Novola posašu, pokrajka za nikome pogojediko. Da vidiš povrće što ja imam silu. Mi razgovaramo. Darko Galić. Odakle dolazi? Iz Mrkonjić grada. Ti si odavde domaći? Ja. On nije baš domaći, ali tu smo. Pa tu si iz Blize, blizine. ja. Koji je ovo tvoj bik, kako se zove? Bik, golub, kupljen je zimu se od braće Majetić iz Cazina. Nije imao poraza, samo mu se jedan peh dogodio. U nas je došao tu, mogli smo birati gdje šta, ali došli smo podržati ovu našu manjaču i ipak je to čar pred velikim svijetom nešto. Znači on imao borbu danas? Nije danas jučer imao, pobjedio Rokija, a danas nastavlja, pošto je 2 dana. A sad nastavlja, koliko sati nastavlja? U 5 je početak, sad da li će prvo srednja ići ili teška ići. Je li on teškaš ili srednja? Teška kategorija. Znači on je teška kategorija. Oko tone, tu je negdje, kila gore dolje. Koji su danas tu, ostali svi, izađite napolje. Tako i treba. Kako su najišli ovako u ovim stanju. Markovića, ko će ići u veliko finale 59. Kočićevog zbora. S jedne strane, Milan Galić Gali, sa svojim bikom pod imenom Golub. I sa druge strane, Benito Brajković, sa svojim bikom pod imenom Gavran. Vidite, Gavran direkt čeka Golub. Došlo je do borbe, došlo je do sudara i prvog dodira. Bikova bodača u areni između Goluba Milana Galića Galeta i sa druge strane Gavran Benita Brajkovića. Ovo je polufinale manjače ljudi. Pozdravite ih jednim najjačim aplauzom, molim vas. Tako je. Uživajte, gledajte, navijajte. I sa druge strane
ovog zbora, a čekat će ga niko drugi nego Miško Jove Vođevića Dumana. Samo ljudi, mlad momak voli ovaj sport. Digni Stefane ruku, neka te vidi Manjača. Za drugu borbu drugi par, neka budu spremni kod svojih bihova vodača. Neno Galić kod svoga Brizana i sa druge strane Jovo Vođević Duman kod svoga Ringišpila. Da vidimo sada ko će ići u veliko finale 59. Kočićevog zbora. S jedne strane Zet, braće Drinića i sa druge strane Lozonja Stefana Sladovića. Jovane Bojaniću, puno mi nešto danas sjediš, sigurno si se umorio sinoć. A evo ti svoju sestru. Podigao ruku, rekao kraj, bolji bio i pobjedio Zet. Braće Drinić, prvi finalista Kočićevog 59. zbora. Brisan Nene Galića. U centar arene, momci, tako je, ajmo u centar. Preušao Brisan Nene Galića. Čekamo Jovu Vođevića Dumana sa svojim Ringišpilom. Ovo je finale prije finala. Obratite pažnju na bika Ringišpila. Opasno barata svojim rocima. Gle ovo majke ti rođe, gle roga. Ako ga ne natakne crkva je da bude, da vidi ko krava. Jebo sve svoje. Ma nema, viću. Evo viću, nema. Finale ti je bio žestok. Kuće prijezanja Nene Galića. I da vidimo sada drugu rundu. Aj, viću, viću. Jebem ti se, vidi ovo majke. Šta radi Ringišpil? Gledaj ovo majke, onaj bih. Ringišpil udario, Brisan dočekao. Ajde sad, vidi. Ne merem. Šta se ovo našaurili ljudi? Majke, daj bre, onaj bih. Prašina se diže. Majke, nije vrlo. Čuvajte se vi gore kod odrve. Onaj mlati ga ovdje. Bog, jebo, nije vrlo. Si znam ga pogodio. Još da promaši, bio on. Sipla perec. Ali da ga pogodio, nema. Maje.